bitachuuf qarshii hin qabu, kadhachuuf uffata qaamarraa hin qabu. Torbaan tokkoof manatti hidhamee qaraatii lakkisee osoo nyaatiin osoo hin dhugin mana keessa taa'aa ture. Imaama addunyaati kana wajjinu eenyu laata inni kun wajjin gaddeemnee ilaallaa nu hordofa. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كي يقا قاليف قاري بقجراتم بقجران منامني بربيلا مالجن أكسي ما بيلو ما سألتنا ننجينا بارك الله فيكم أنس وما ناسوفين قبا سينا ورد برين وداوتيرا خيستي ملا الله الرئيو بيلو إن بيلا إساني لالي سبرا الرئيو من دبني من ساني لالي سبرا الرئيو ركون تكنودة تركو إسان خليس ديني بركتشات لالي سبرا وهم دا خيستو ربي نسار ركسوف فرق باتي وخايسار ركسو جالتي وسنتاني فرديساتي خيستي مو جالمتي وابرسيسوف أكنو توارا برنوف غافو وابرچوف منا قباتو نركتا السفر قطعة من النار كما نبين جان إمالي مراي بالذاتي مراي بالذات أنا قرتين أمني يو ديني منابه إمالا قبا جراتو بيلون ديبوچون چنكمون ركچون هدمون تممون يو برباچي سبير راه اللي أريمون هندو وانو مدتات إماموني قرقودان خليسا دين دالاني ركو خيسانو دالچساني دبرن ورق إمام محمد مال كيسا ترنجنيو لالي ركو نسام مدتي ركو سو غارب بوتي غارب أكاسو صفتو obsanii sabbaranii diin kana udaalchisan jechuu barbaadeeti. Eenyu laallatan sahaabota laallatan Bilaal faa, sahaabota laallatan Khabbaabii fi Khubeybii faa, sahaabota laallatan gootota gurguddaa obsa rabbiin kannee fi diin kanarra sabbaranii sabrii fi sabaataan diin kana nuun geessan jechuu. Inshaallahu ta'ala har'aan tana gaara lama wajjin ilaallu. Gaarri lamaan kun gaara gurguddaa ajaa'ibaati. Imaamota addunyaati. Eenyu isaan? إمام أحمد في رحمن ربي رتي هاجراتو أكسمتي إمام البخاري دا إمام البخاري نموني بيتن مسجد هند خيسا مكان ثاني داومه بخاري مسلم متفق عليه بخاري مسلم الرولي قال رواه البخاري بخاري ودي أكن مجلس هند خيسا غيارا مكان ثاني داومه مسجد هند خيسا غيارا مكان ثاني داومه على كل حال جرخ وعمله مكان ثاني بكدومو تننجين وريغما خفلانيت beelawanii dheebotanii ciniinnatanii obsanii sabbaranii sabaata qabaatanii yoo har'a obsine boru keeysumaa baana janii rabbiin obsa isaanii kanneen obsa rabbiin isaanii kanneen keeysaa bahanii imaama addunyaadhaa tahan inshaallahu ta'ala maal keeysa dabranii ka imaama ta'an wajjiin laalla jaallan kiyya seenaan jaraanuuf daawwitiidha akkumaan isiniin jee jarri kun hedduu rakkatan hedduu beelawan hedduu dheebotan fitnaan isaan diin kana keeysatti qunnaman fitnaa laaftuudha miti. Imaam Muhammad gaafa Yemen irraa bahan uteela seenanii waa nyaatanii beelti qabnaan gaafa qarshii kafalan dhaban kophee isaanii qabdii qabsiisanii achirraa bahaniin siin jee imala gubba jiranii qabaddu. فالإمام محمد لما خرج إلى عبد الرزاق الصنعاني من اليمن في اليمن انقطعت به النفقة. إمام محمد عبد الرزاق الصنعاني برا غافة ديمن علمي برا شورا بيخاو غافة إسام برا براتني چيبهن akka jarraa tahee rakkoon isaa mudatte akkuma amma isinii hime kana rakkoo beelaati. Lubbuu fi kireessee kiraa dalagatee waan kiraa irraa harkatee nyaataa dhugaatii bitatee qaraatii isaa barachaadhaa ture. Barumsa isaa kuulii dalagachaati waan kuulii irraa harkatuun carraaqqatee laffa'ee cabsee beeysee horkee deeyfee waan harkatuun jiruu isaa dabbaree jiraachaadhaa ture. tun aadaa nabii keenyaatiisi aadaa ulamaa'ota nu dura dabraniitiisi nabiin keenyaas ijoollummarree namaatti isaa turee maallaqa fudhatee rakkoon isaan qunnaman arreeoo mana namaa jiraattee sarraatanyaa taate arreeoo biyyaa baatee biyya suudii keeysatti isitee re'ee taate kaleeysa nabi muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alaykum akee kana maallaqa fudhatee re'ee namaa si dura tiisaa ture beek waan nabiin kee dalagee dalagaa jirta malee xiqqeenyaa miti re'ee warra arabaa tiisuun xiqqeenyaa miti gaala arabaa tiisuun xiqqeenyaa miti hoolaa arabaa tiisuun nabi muhammad caalaa alamaatu si dura maallaqa irraa fudhatee tiisaafii ture nabiin rabbii fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi maa min nabiyyin illaa wara'a alghanam nabiyyiin tokkolleen hin ergamne yoo re'ee tiise malee jan
وأنت جنين صابوني أتلي مو يرجم ربي أنان وأنا جبر على قراريتا لأهل مكة أنا اللي ري ورا مكة تيسا تري ورا فرد شورتي جن ورا فردتي ورا مكة تبري تيسا تري جن خنا فديرو يستين دقيمين هملين سنجبين واتكلم متى قدين كبتين تيستي ري عربايو سنجان تيستي هولا بي عربايو سنجان نبي محمد ندرو تيسجين سنة نبي محمد جين إساتو وافرته ورا عربا ورا مكة تبري تيسا تري أنا اللي ومن بينك يقولين قدا جرجين سيف كلامي wanne tarra dalagaa jirtu waan baasaati miti waan haariyaa miti rakkoon arraan tana ummata arabaatiif reesitii sifte kalee nabi muhammad illee ree warra arabaatii siftee jirti rakkoon arra hoolatu arabaa sitii sifte nabi muhammad illee bakka teetanaan kaleessa si dura geessee jirti nabiin keenya fasalawaatu rabbii wasalaamu alayhi sallu alaa nabiyyikum nabiin keenya nagaa rahman irratti haa jiraatu wallaahi lanaa fiihim qudwa hidhannoo guddootu isaan keeysan nuu jira wahuma takka rakkoo yoo si dhufte rakkoon isaan keeysaa dhabaman abadan hin jirtu beek rakkoon nabi muhammad keeysaa dhabaman abbaan takka hin jirtuun siin jee yoo haati sirraa duute isaan joollummattuu irraa duute yoo abbaan sirraa du'e isa garattuu irraa du'e yoo ilmoon sirraa duute isa akka jirtu dhiirti duraa dhumte dhalaa guddateef siif galaami yoo rakkattee arree namaa tiisite isaa si dura tiise yoo rakkattee biyyaa ari'amte isaa si dura biyyaa ari'ame yoo rakkattee ummanni kee dhagaan si duulee si tume kaleeysa isaa si dura tumame yoo rakkattee hidhamte kaleeysa isaa si dura hunda gaaraatti hidhame yoo rakkattee ganda tokkorraa tokko deeyitee sunillee firraa si tumee si ari'e biyya teetirraa rakkattee baqattee biitii arabaa qabdee si hidhuun wahuma dur jiraatiin siin jee diroo kiyya makkarraa ari'amee xaa'if dhaqee warri xaa'ifilleen hin simanne dhagaan tumaniif irraa ari'an ati arraniin rakkadhee yotte rakkummaan ati rakkattu takka ta'e ergamaan rabbiin rakkatiin hin jirtu wala diroo kiyya wannummaan ati irra dalagu jiru ta'e isaan hin dalagin hin jirtuun baana rakkoorraa yoo bakka rahaa ati qabduu tanaa isaan hin dhabamne malee bakka rakkoo ati qabduuti isaan hin dhabnuun baana ergamaan keenya dubbii fuudhee naan kutee fasalawaatu rabbi wasalaamu alayhi re'ee tiisanii ittiin jiraachaa turan imaamu ahmadilleen rahmanni rabbii irratti haa jiraatu rabbi rahmata isaaniif haa godhu re'ee warra makkaa re'ee tiisanii maali kuulii hujii yeroo san bakka san jirtu yaman keessatti dalagatanii dalagaa achirraa harkataniin waan achirraa harkatanii saatii isaanii qaraa turan duboon alaa jalaalati qadri ila awwaafa sanaa inshallah qadrii kasii qabaachuu wajjiin imaamu ahmad ilmii keeysan nama guddaa wajjiin ani aalima gaddu jee harka maratee agabuun teenye ani aalimaan hammaalladhu jee hammaalotaa wajjiin ba'aa guuruurraa saalfatee beelaan hin teenye warra ba'aa buusu wajjiin hammaallatee hanga biyya yaman irraa qaraatiisaa fixatee deemutti waan hammaallateen qaraatiisaa ture kitaaba bitatee ittiin qaraa ture nyaata bitatee ittiin qaraa ture maasha Allah rakkoon ulamaa'onni kaleeysa rakkatan nuuf daawwitiidha tan nabiin kaleeysa rakkatan nuuf daawwitiidha yoo isaan laallannataa miin hin jirtu hamtiin jirtu hamtuunis hin jirtuun baana waqad kaana ashaabu muwaasaat falam yaqbal min shay'a yaa imaamu ahmad rakkoo keeysa jirta haasi gargaarruu janiiti sahabonni isaa kadhatanii turan akka gargaaramuu qabutti himanii si gargaarra rakkattee maal jetteennaan abadan nan gargaarina an dalagadheetiin jiraadha fayyaan qabaniin carraaqadha na gargaaruu keeysan hin barbaadu janii jalaa didan duba imaamu ahmadiin rabbi rahmata isaaniif haa godhu lanaa fiihim qudwa wahum lanaa uswa isaanitti hidhanna isaan laallanna yoo ara rakkanne rakkoon nuti rakkannu ta'e isaan hin rakkatin hin jirtu beelti nuti beelooynu ta'e isaan hin beelooyin hin jirtu garuu garaagarummaan teenyaa fi tasaanii isaan obsa qaban nuti obsa hin qabnu isaan ni sabbaran nuti sabrii hin qabnu isaan sabaata qaban nuti sabaata hin qabnu isaan diin galmaan ga'uuf carraaqan nuti fedhii teenya galmaan ga'uuf carraaqna isaan diin ol taasisuudhaaf carraaqan nuti ol taasisuuf carraaqna isaan diin hawaasa dhaalchisuu fi dachii rabbii irra babal'isuuf carraaqan nuti hawaasa irraa waa dhaaluu fi waa babal'ifachuuf carraaqna garaagarummaan nuuf isaan jidduu jirtu tana osoo rakkoon feete nama dhuftee namni rabbii haqa irraa garan galu khayrii dalagaa jiru irraa fi duuban deebi'u diin irraa fi duuba abadan garan galu obboleessa kiyya obboleeytiitiyya imaamu ahmad ammallee warahana imaamu ahmad na'lahu inda khubbaazin alaa xaamin akhadahu minhu inda khuruujihi min alyaman akkuma reefu siin jee gaafa yaman irraa bahu kophee isaa qabsiiseen nama tokko irraa biddeena fudhatee waan kafaluuf dhabnaan kophee san bakka maallaqaa buusee kannee fi achirraa bahe dubo imaamu ahmad
rabbi rahmata isaanii faa godhu akkana turan aalimni guddaan san jechuu qiyyaa bar aalima guddaa saniitu akkana keessa tureen siin jedhe yeroo qiyya arra yoom rakkoo akkasii rakkanne nuti yoom rakkoon bakka isaan geesseen nu geesse rahaadha jirra qananii firra wallaalle sadoo firra wallaalle kana nyaadhuu kana fida tanan dhuguusan fida akkasii jirraami akkasiinuu diin rabbii galmaan ga'uu dadhabneen siin jedhe yeroo qiyyoobsine هايا وقال الحافظ بن كثير وهو يتحدث عن الشدائد التي لقيها الإمام محمد خلال رحلته إلى اليمن وإقامته فيه لتحصيل العلم والحديث ابن كثير وايركو إمام محمد بيه يمنتي غافة ردقني في غافة جراتني في غافة جرابان اللي كنا من غافة دبتا أكنا جان ويتا علمي برچورا في چرقن ويتا حديثا ورابة چورا في چرقن وسرقت ثيابه وهو باليمن أفتا جلاحة مجا أسو يمن جرو إمام محمد جلا فجلس في بيتي منا قبه ددبين منا توري وإسا منا تاور فني هلار ددوان سايبوني إسا وان دبني بجتش برباد رفني فسألوه فأردوا عليه ذهبا فلم يقبله خاني ترفن دو يا مال تاتي قراتي رافت النام برهتو تفتنا جلا فودين وفتمان وفت إسان في الراباسني رفو جرن دوبا فوتي قتينتون أكت تقبان انك بنقا وفني كل لارا uffata jijjiirratan akka keenya kaarraatti borsaan meeqa guutamee biffeen guutamtee qabanni qumsaatiniin guutamee wanni akkasii hin jirtu isaan biraa yeroo kiyya uffata tokkichaa uffatan qofa qaban huccuu yoo miiccatanuu halkan gizeera fuudee miiccataniin siin jee ta jijjiirrataniin qaban waan ta'eef wayita namni alaa gale duba uffanni jalaa hatamnaan jarri dhufanii saahiboonni isaanii maaliif qaraatii raaftan jennaan bar rakkoo akkanaan na mudatee janii itti himan warqii wayii fidaniif jarri siif kan hin ajaniini abadan hin fedhu janii jalaa didan ka'arraa osoo taate warqii finnaaniif baga huccuun san baddee jaabeef aboo ittumaanuu hin milkaa'e baga narraa badde numaa sababaa isiitiin waa harkadhee jaan siin jedhe yeroo kiyye inni immoo hin barbaadu jennu hin barbaadu addunyaa dantaan qaban ati yeroo kiyye dantaan qaban harkatanni sadaqatan فأردوا عليه ذهبا فلم يقبله ولم يأخذ منهم إلا دينارا قرشي تك قفنا خنا جن قرشي تك قف دينارا تك قفنا خنا ليكتب لهم بي ما أجايب ربي وان ستو دينارا تك كتشاسنو فتام بتديتين أكا خوليرا خطابة خطابة إسني خفلا جيني كم غافس خطاب ننجر تشي قبا هركان كتبتا ديرو خيه خطابة ورقارة مقالة رابطتا دبيتا يفيف وان كتبدون طلفتا اتشبو دار كخيتين كتبتا أما إمام محمد qarshii takka yookaan diinaara tokko naa kan naa jeeni diinaara tokkicha irraa fudhatee kitaaba waraqaa barreessee fi hanganaa fi hangas yookaan waraqaa hangana isinii katabeetiin firraa kafala jeeni walii galteen diinaara tokkicha irraa fudhatee tokkichaa san kitaaba katabee firraa kafalee yeroo kiyya akkana turan salaftoonni akkana turan ulamaa'onni dhugaadhaa akkana turan ulamaa'onni diin akkana turan warri diin nama dhaalchisuudhaaf manaa bahan akkana turan warri diin nama dhaalchisuudhaaf barsiisuuf gaafa gattaan illee والله ركون إمام محمد مدتن ركو أسو بيجي تكاغوتو مدتة بيجي سام بيجي ديفتة قدانتو ركو كسي كنا من إمام قدا خنا تاني الكني قويا هلنگا دانگرا فما ترن إن شاء الله تعالى وانسا من هيدا خيسا مدتن خيسماو غافا قرآن مخلوق جان أبدا قرآن مخلوقا متجج خالقاتي غافا نجو علماء النون دي جلا غرغلني قرآن مخلوقا صدا وليتيف صدا هيداتيف غافا جان خبا إسا إرد دي قرآن مخلوقا متى أبدا جتش خالقاتي غافا جوركون مدته والله ربي قفا بيخ إن شاء الله قياني وجيل الله لم يونسا مدتا ننداه أرته باتو ركو ساني قيا برا وجيل الله أرم شكاين سني مجرودون تغافا دين برا تركتني دا تغافا دين برسي سركتني رقود دور أمس أكنا ربي رحمتها قروف إمامتا كانت دچي قبات ريقود وردين كاكناتو الدنيا قبات ريقود خانا خانو تبينوس خالمني بيخوس خنا خاراخ ولين بينو خنا والإمام البخاري في الغربة لا يجد ما يستر به عورته وهكا الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام البخاري قال أمر بن حفص الأشكر إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة إمام البخاري وان التين بسترني قراتي دقندبني وفني جلادمته يرو دير توداف قراتي رهفني من تاترن خنا دوبو غافا إمام البغدادي نودي سنتي صاحبوني ساني قراتي رهفنان مال تهاني لا تبدن جني برباد إساني خاني دفن دوبو غافا دفن إمام البخاري منا خيستي لمني منا تاوجرن مال تو منا خيستي دينا ننجت توري واني منا خيستي لجالك يالن كيا
uffataatu irra dhume uffanni osoo deemanii gaafa dulloome yoo ati gattee isiifuma akkanatti addaayyaa beek akkatti addaayyaa uffanni irra dhume Imaamul Bukaariin manaa gabbahanii sadaqaa kadhachuudhaaf uffata qaamarraan qaban qullaa deemanii kadhachuun namatti ulfaataa mire akkasumatti qarshii ergatanii hodhanaa bitaa jedhanii nama kennuudhaaf qarshii takka illee hin qaban rabbumaatu rahmata godheefi namatti fiduu ta'a malee osoo namni itti dhufu baatee beelumaan mana keessa ta'anii yookaan duutitti dhuftee yookaan rabbiin furmaata biraa fidaan malee fala tokko hin qaban mana keessa isaanii taa'u saahiboonni isaanii kaanii itti dhufan dubo gaafa saahiboonni isaanii itti dhufan Imaamul Bukaarii yoo harkan mana keessa hidhamee taa'aa jira isaa mana keessa taa'u maal taateette isa jeniin uffata firraan qabu jarri maallaqa walitti daddarbanii fi uffata bitaniif gammachuun akka gaafas gammadee takkaan gammannee siin jaabar Imaamul Bukaariin hedduun gammadee jaabo qaraatii irra deebi'ee saahiboota isaatii wajjin qaraatii itti fufateen siin jee gaafa biraa Imaamul Bukaariin gaafa biraa waan mudatan rakkatanii beelawanii waan hin ta'u dhabeetiin waan lafarra jiru kana mukkeenumaa fi womaan lafarra harkuunda nyaachuu eegale jenna beelti sadarkaa wooma harkan nyaatan gubbaan geessee kushaasha lafaa kanaa nyaachuu ture jaa odumaan kana nyaadhuutiin namni tokko nan dhufee namni nan hin beeyne xiisha wayii ka maallaqa qabu hoodoo lubbuu teeti irratti hin tola wal jeenaa kannee deeme jaa eenyu jee nama inni teen beeku eeysaa akkanaa fidees hin beeku eenyu akkatti naa kannees hin beeku miidhamtee jirtaa lubbuu teetiif rahmata godhii naan jeetuma lubbuu teetitti hin tola wal naan jee naa kannee deeme akkasittiin saniin midhaan bitadhee nyaata bitadhee jiraachaadhaa ture nuun jaa akkanan nu hima Imaamul Bukaariin seenaa isaa obboleessa kiyya obboleettii tiyya amma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroos dhiyeenyaa keessatti aalima rakkoo kanaa mudate takkaa gartee arra isaan kun imaama addunyaatii bar qaala Imaamul Bukaarii rahimahullah numeettaaf Imaamul Bukaariin akkana jaan qaala Imaamu Ahmad akkana jaan numan jettu imaama hoggaa jaan imaama ziidaatiin beeke jedhe kun imaama addunyaadhaati imaama aalama guutuudhaati imaama aalamaa ta'uu wajjin beela akkasii keessa turan rakkoo akkasii keessa turan garuu takkaani beeloo hin ejanii himatanii yookaan namaan komatanii beekan rabbiin nuuf fide janii sabbaranii akka nuti warraa barannuuf rakkoo isaanirra geesse immoo saahiboonni isaanii barreessanii kitaabaan nuuf hambisaniin siin jee akkana keessa turte dhiirti akkan akkitti ilmiin nu geesse akkan akkitti diin kun dhaalamee nu gee arrammoo maal dhaalaa jirraa maal laalaa jirraa eenyurraa waa barachaa jirraa eenyu fakkeenya godhachaa jirraa Allahu a'lam rabbuma tokkichaatu beek ani amma isinitti dubbachaa jiru kun guyyaa irraa kana yooni waan hin nyaadhu dhabe obsan qabuun jee tiyyumaafuu hin baana bar eenyu laallannee nabiin keenya guyyaa sadi dhagaa garatti fidanii kan daqqotaa turan kan nyaataa bishaan afaan isaaniin seenin rakkatanii sadarkaa gabbahanii waan nyaatan barbaaddatan gubbaa Abubakrii fi Umarii wajjin hanga mana abbaayyuu dhaqan ge'an siif galaami mana isaanii sagalan keessaa nyaanni dhabame rakkatanii waan nyaatan dhabanii sadarkaa itti keeysummaa isaanii waan ittiin keeysummeeysan dhabanii mana Abii Xalahaatti ergan gubbaa dhageen ati yoom takka achi geeyse beeyta yoom rakkoon takka achi hin nageeyse yoom takka achi hin si geeyse wallaahi dhuguma rabbiitti wala tus'alunna yawma idhin ani na'iim guyyaa boru irraa gaafatamuu teeysan jeen qananii tana mana abbaayyuu dhaqanii waan abbaan ayyuu itti kanne gaafa nyaatanii quufan jarri aniifatiin nyaata kaan ganneeyne kafeenu nyaannee kaan ichi qabnu nyaanni kun hin taane kun bareedaa miti dhugaatiin tun sirrii miti tanaa sirriidha nyaanni kun sirrii miti kanaa sirriidha kun bareeda kun hamaadha kun mi'aawaadha kun bushaawaadha kun dhangaggaawaadha kun urgaawaadha nutiin akkana nyaata filaa oollu nutiin akkana nyaata eebeeysaa oollu fuulduree rabbiitti yoo irraa gaafatamne akkam abbaa keenyaa ta'uu teenya akkam keenya ta'uu teenya warri dhabanii gabbahanii kadhatanii nyaatanuu irraa gaafatamtan jeeni aniifatiin kadhaan malatti harkannee waan harkanne san tunamtuudha tun gaariidha tun mi'ooytu tun bushooytu ennee tafeenu nyaannee tanfeen achi darbinu kun warri halkanii guyyaa nyaata arrabsaa oollu kun akkam keenya ta'uu manqattu ergamaan keenya takkaa nyaatee eebeeysaniin beekan inishtahahu akala wa in kariyahu tarak yoo ta'eef ni nyaata yoon taaneef numa dhiisa malee nyaanni kun bushaawaadha nyaanni kun dhangaggaawaadha nyaanni kun kakkanaati dhugaatiin tun takkasiitiin jenne takka arraan tana namni qaama furdifachuuf nyaata filata obboleeyyan kiyya insha Allah ni gabaabsina
yoo rabbiin fedhe imaamul Bukhaaris tahee imaamu Ahmad rakkoo isaan qaraayitii keessa mudatan hanga tokko laallee jirra. Ta qaraayisuu keessatti isaan mudachuu taanis deebinee wajjiin laalla. Wanni sagantaa tana oofaa jirruuf akka isin irraa waa barattanii fi akka isin waa irraa laallattanii fi akka yoo rakkoon isin mudattellee barnoota irraa fudhattanii ittiin sabbartanii fi rakkoon nuti irra mudannu hundi ta isaan hin mudatin hin jirtu. Isaan nuuf fakkeenya isaanitti hidhanna. Caalmee ammoo isaanii nurra qaba. Nama nurra caalu ta'uu wajjin, nama nurra gurguddaa ta'uu wajjin, qarnii qaqqaalii san ta'uu wajjin rakkoon sadarkaa sanitti isaan mudattee turte. Nuti immoo qarnii gabbuutu khalafa ta'uu keenya wajjin, qarnii booda'antu tartiiba hin qabne taakkaa gara hin qabne ta'uu keenya wajjin iftuulummaa nuti iftuullu ajaa'ibaati. Booni nuti boonnu ajaa'ibaati. Akka Sa'iid ibnu Jubeyri Hajjaaj ibnu Yuusufiin jee osoo ajjeesuu deemanii ni kofallaan maa kofaltaa janii qaallichi waa du'a hajaan qabu ni koflaa hojjanii ajjaa iyyaamnaa maa kofalta jennu. Obsuma rabbiin si obsuu fi baala gummaatee tanaatu na ajaa'ibsiise jennu. Obsa rabbiin siif obsuu fi jeenummaati rabbi irra jeenumtuun na ajaa'ibsiise jennu. Akkasi rabbiin nuuf obsu jira nuti rabbi irra jeenumaa jirra. Tun hin taane tanaa sirriidha. Tun gaarii tun hamtuudha. Tun bareeddu tun fokkottuudha. Tun mo'iitu tun bushooytuudha. Akkas godhannaami. Ergamaan keenya takkaa midhaan gingilfame biddeena gingilfamee ficaa hurraa irraa jiifame harcee hurraa irraa jiifame takkaa nyaatanii beekanii bar kan gingilchina sharaa wajjiin nyaachaa turan siigaltee yeroo kiyya arraan tana booni nuti keessa jirru ajaa'ibaati rabbi rahmata nuuf haa godhu quufni akka naman goone hin qabu xabiyaa irraa nama beelti qaqqabdi beelti akka inni rabbi beeku gooti quufni immoo وغنم متغيا جبر نبي صلى الله عليه وسلم فتنة تربية إيدني جه سنكي ساتك درما نما بالا قوم ستو إيدني جه درما نما بالا قوم ستي واركت شون كوفن نبالا قوم سجرا إفقا كابو غافر بعد نمني سومنو كبامي خكابو إفقا كابني أوبسني صبر دين كينجر رتي صبري في ثباتا أمانة نبي محمد الرادال لقل مانجه وداف چراو كابنا دلوت دالچي سوف چراو كابنا ملي فدي تينيا قوتا چوداف فدي ربي نورا چابون قبدو فدي تينيا قوتا چوداف فدي نواسا نورا تيرا چون قبدو قلبي تينيا قوداف قلبي نواسا نورا چابون قبدو حالا سنين آجرانو خانا جبه اسنه چمسنه ولی رامنا جالن کیا ربیم فریگا غنما واتی کو اسم برسیسن جرامیتی نور رایسن فغادنا ذاتنا تنا ولما غر بروس ربین جراچسه نگه اول نو دیبس الرافمو angana yoodhaaf negaariidha rabbiin faana isaanii nu haa oofu warra isaan laallatee fakkeenya isaan godhatee karaa isaan irra bahan irra bahu rabbi nu haa godhu anaas isinis sabrii akka isaan badhaasee rabbi nu haa badhaasu iimaan akka isaan badhaasee rabbi nu haa badhaasu jarri jabinni isaanii ciminni isaanii ka gaaraati hedduu obsa qaban hedduu sabrii qaban hedduu ikhlaasa qaban inshaallah nuti gaaseenaa isaanii ni qaraana namatti illee ni himna warra fittillee himu rabbi nu haa godhu wanni jabduun beeki namatti himu miti fitti himuudha namatti himu yoo taate namni akka keenya da'awaa beeku hin jiru garuu fitti himuu keessatti hanqina qabna warra fitti himee ittiin gorfamu warra fitti himee ittiin diin kanarra gassabbaree gad dhaabbatu anaa isin rabbi nu haa taasifatuun isiniin jaa jaallan kiyya galatooma ulfaadhaa nagaa fi itti rabbii keessa naa jiraadhaa hunda keessanuu rabbii kiyyaaf jechaan isin jaaladha ana caala rabbiin isin haa jaalatu ججبادا ناجرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدنقا سكدن ربي ولا خير الملا جنة الفردوس نقلت يا الله الحمد لله قفتا نعمة قدا وامتني قارم سيفك سبريدا وامتني أقيلا جنة الفردوس نقلت يا الله شريكني تكفان سينا دلوتاتي كم موسى المعمران باسينا قداتي موسى نبي يدو بردا نجرتي وقاري بجادنا تفقاتي أكوان قابسان برجرانوتي
nutti manibsanii akka arganitti kanaaf suuraan kasaas akka inni dhalate eegime bitee seenarra dhaabbate akka isaanitti mee nutti mee ifatte nama sammuu qabu gahaadha kunumti karaarra sabuusee qajeelchuu keessatti innoo waa hin beeku kana attamitti baree kanatti mee innoo ankaataati kanattaansee booda seenaa isaa dubbate waan isa mudate balaa ta'e tola jannatal firdawsi nu galchi yaa Allah tenu irrani mana fahame amma rabbiin biraa himunna godhame shu'ara ayata qurashan irraa qabeme ayata digdamii sagalee gindeme haaraa fiddan darbaa bismillaahi maqaa ulfeeffame isaan jalqabaana barakeeffame manarraa namni naafame hunda nama rabbii hojjetaa godhime akka seenaan nabiyyoota hundatti himame dhagahima namaa khayrii hundoggome akka hundi seenu alfirdawsi a'laa jannatal firdawsi nu galchi yaa Allah seeni seenaa isaatti kan duraan ibsee rabbi dhufumi ayata kan keenya kana sinibse fudhaa ittiin deemaa isinii laaffise isin bira jira yoo waasin rakkise hin nageenya haasaa namni isin dubbise jennaan deeman karaa firawnaa waswaasi dhaqanii himanii waan rabbi itti ibse nu ergama rabbi